zigutabata bagipinga cyane bataremera aragikizaga fone zinkupa zari nyinshi cyane bumva nabyo danje ayasomanga days and nights nivumbura nkigarura baricazwa bari kunyumva jealous muri muzika ishyamba tugasenga imishinga hajya tugakomeza kudepasa kuba haters all I want burya umwanzi mutwara muri Tesla my guy vuga make Yesu igipinda cyane iburu watanje nawe yuda wakwitambi kumugisha wawe bacyange ibushana nakizabuza umugisha wawe iburu watanje nawe yuda wakwitambi kumugisha wawe bakange ibushana nakizabuza umugisha wawe dogo wasya it doesn't matter waguma gusunika imifuka nayikuzurikawa sozi zanje niko zaje nari magaze kuri ide zanje tukazifata mu nyakazi kibuga tuhakora amaji kagazi katujya mu matwi bahita bayagara ntangira kwiga amafaranga ndayarya ngeze na bahuba ndayarya HYB 24 tuhita bagishyamba tugasenga imishinga hajya tugakomeza kudepasa kuba haters all I want burya umwanzi mutwara muri Tesla my guy vuga make Yesu igipinda cyane iburu watanje nawe yuda wakwitambi kumugisha wawe bacyange ibushana nakizabuza umugisha wawe iburu watanje nawe yuda wakwitambi kumugisha wawe bakange ibushana nakizabuza umugisha wawe Shamba, senga, meza, baza. ya aracyari Canada Premier umva narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, amasaramanje, imitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyobaza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture ibaza n'abantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza nta mpamvu yo kubyihererana nawe ndebera intebe z'ikinyejana saramanje byiza cyane hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasi. Ukeneye byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusanga kuri Kwizerwa Arts Furniture. Hey guys, muzane nanjye muri Kwizerwa Arts Furniture aho tugiye kubereka ibyiza bitatse furnitures zo muri Kwizerwa Arts Furniture. Come with me and enjoy this ride. Uko mwabibonye mu rugendo rwacu muri Kwizerwa Arts Furniture, they have beautiful things. Bafite intebe nziza, bafite ibitanda byiza, bafite amatablo meza yo kudekora mu nzu yawe, bafite dining table sets nziza cyane, bafite
amatables meza, bafite utubati twiza, bafite TV stand nziza cyane, kandi nkubwira yuko ushobora kuzana na order ukayibahereza, ukazana ifoto wakuye kuri Pinterest, barabishoboye rwose, ukazana ifoto ukabereka intebe ushaka, ugatanga command, bakabigukorera kandi bakadeliveringa neza and on time. Kuri babandi bakunda intebe za kwire, ni ukuri noneho ziri muri form iteye ubwoba kandi nziza, ngira ngo murabibona, ni nziza cyane, zifite design nziza, ziri very puffy, they're very comfortable, they're just amazing. Kwizerwa Arts Furniture bafite dining table set nziza cyane nkuko muyibona, n'izindi nyinshi ndi ugende mbereka. Kwizerwa Arts Furniture bafite intebe nziza nk'iyi nicayemo, ni nziza cyane, iri very comfortable. Noneho iyo bije kuri TV stand, Kwizerwa Arts Furniture barayoboye kuri TV stand nziza cyane, yabera iwawe, yabera urugo rwawe. Babafitiye dining table sets nziza nk'iyi ngiyi muri kureba hano, ifite intebe 10. It's a set of 10 chairs. What an amazing thing. Ugeze hehe uza kureba zino ntebe koko? Kwizerwa Arts Furniture iherereye Gisozi, niho bakorera, bafite showroom muri Gisozi, bakora neza, bafite akazi gasukuye, intebe zabo ziri very nice, the texture they use of the material is really good. Ndagushishikariza kuza muri Kwizerwa Arts Furniture ubundi ugahaha neza. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sanga arajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana. Noneho urumva ibaza nawe sankaraho mbavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer kamem encore présent. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nkaho ari ubuntu, wigira ikibazo, kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Bait 3D nigiye kujamo we na Premiere for real. Ubwo bitandatu bya kugiti burya show kwezi kose Hankobe Films bona abandi bateguye kujya filime yiswe Bait 3D Dark Light. Abara filime nka Piranha urumva cyangwa Crocodile. Screen Australian government. Yes, yeah. Media Development Authority Singapore. Erega sini hame kubasomera urumva ko sibyo byanzanye. Kwanza hano marimo nashanuka ntibaravuga ndaho ntabira. Yes, kiyagarwe. Paradise in Pictures. Nako Pictures in Paradise. Screen Queensland. Urumva. Wowe ukubishaka. Filime kugizwe Bait agatego. Kanure cyane. Tangire hakuno.
umugenzi utajya hakuno ku beach ku mazi umucanga ahantu hamwe cyangwa handi nkuko mubizi iyo cyasama abantu bagera gutya bakajya ku mazi bakajya gukora iki kurya rayifu hano mugenzi hari abakora ku mazi abashinzwe iki Hey, good. Time to check the boy. mwana tugiye tureba ubwato mwana Come on, Josh. Josh kanka mwana ni abasore ebyiri bose bakora hano mugenzi kuri beach bari muri rescue team ikipe ishinzwe gutabara twakunda umuntu aba yarohamye So you regret proposing to my sister? mwana muri riza kuba waporopoje mushiki wanjye se My engagement party. mwana turimo turitegura umuhuro mbere y'uko haba ubukwe Get this into you. mwana banza witemo kano kantu Grand's hangover remedy. ati kavura hangover umuntu nyogokuru ajyaga dutegurira birasharira ariko mwana bivura hangover Smells like shit. mwana biranuka nk'umwanda pe Oh god. mwana we ntabwo byoroshye ndagutumira baraye mu mayoga ya propoje mushiki w'uyu musore ni Josh Once you get past the gag reflex. mwana birafasha ariko abana birajura byataye birasharira ya propoje bahita bajya rwose mu karori Rory The boy. mwana kandi kuri abandi basore dukorana Oh, my sister's down the beach. She wants to show you something. ati sister nyina yari hepfo kuri beach maze arimo kwereka Rory Josh na propoje mushiki we ariko ntabwo arakora iki mariage ni proposition mugenzi bose bakora hakuno kuki ku mazi bakora muri rescue team muzehe mugenzi cyo bidore cyo bitagushirinda ku muyaga aba yaje hakuno ku mazi nagashirinda ku muyaga That's gonna get wet tonight. Like, abana ngo batakora amazi turajyana amazi mukanya muzara mugura imirango ruva mu kanwa muzakatisha ibondo mugezi na Surf Rescue ngeze gutya aza kureba umuhumetso mana sheri Bet you never seen one of these. ndakeka buno bunana kamurabona doreba hakuno wow ni keza mugenzi urukundo zirahari Were you looking at my butt? wari mara umuhumetso wanjye oya urwo rubaho se ndureba hiki yanga kubivuga uzahe yinjira amazi uzahe haroga uzahe rwoza siporo na yindi uzahe nambaraga za korose za kuno agakora igihaha wa musore Lori ntabwo ricinjira amazi atangira gushafinga uko asafinga urumva ntago ari bya bindi byanyu You look terrible. mwana uratangaje It's your brother's fault. nta makosa ya musaza wawe kuba nagukunze musaza wawe nawe duhuje birangira ngukunze mugeze urukundo zirahari ni Josh Nice. mwana urahumura neza You always smell nice. uzi ko hari abasore usoma ugasanga mu kanwa cyangwa wapfiriyemo imbeba cyangwa ni bote yaba nawe urabyuka ukiborosa mana sheri ni hatari ebra munyamyakaro ukiborosa mujye musirimuka use uraho urunuka mu kanwa cyangwa ni bote n'imbeba yapfiye mu kanwa umusore muzima ariko saba abasore gusa n'abakobwa bapfiriya nyakondo usanga nuka mu kanwa cyangwa ni bote yapfiriyemo muze haroga Lori nawe musaza w'umukobwa muza gushafinga kumbe musi mu mazi ntakiri umubonyemo we urebe uko agenda ndani ya maji filime You ready to leave all this behind? mana sheri biteguye gusiga ubuzima inyuma Where you go, I go. atawe uzajya niho nzajya sheri urukundo zirahari No, there won't be places like this in Singapore. muri Singapore aho tugiye kujya ntabwo hano hantu tuzigera tubabona ati ariko ntacyo bitwaza tugaruka tunasure muzese ikidenda na roga papa yidi rwose yakubise inda ku mazi arimo aroga DJ Dira kamutuye papa yidi ageze aha rwose harakakomana izuba rwose aba ari izuba muzehe idi ari cyamukuruye muzehe idi asigara amaraso muzehe idi ari cyamukuruye bagize gutya bona amazi ari simbiza yewe harishaka mu mazi harishaka mbonye mu mazi harahuruje Lori nawe ahantu muzehe bamujyanye papa yidi niho nawe ari barugira arasafingira get help we muzana umufasha
bashyiraho alamu genda uzane umufasha sheri wanjye Larry umusaza wari mu mazi dore ngo Josh aratangira turare filime iraha twabwa je geura abantu bose mu mazi mwana mu mufasha umusaza twageza kato mu mazi atabwa mu motorbike tayari nako bwa motorboat yinjira mazi raka Larry Brown dore bro ari hakuno mama shenge yaje kuroba ari kiri mu mazi sinzi ariko uyu nawaza gufasha Larry ari shaka amazi ntago nkumva mwana nta kintu ndi kumva shaka ngo iki kumba Larry akiri aho ngaho shaka mu mazi shaka ndani ya maji Mereza ukuboko mwana Mereza ukuboko fata umuvandimwe bakuru na Larry gaturore jewe data we Larry muvandi maguru yagiye maguru ndagufite mwana agacyura mufite nyine sigaranya gakufe hey ayiwe arabira yaramushwanyaguje dore icyo bita imbavu ese we muraho hey waribonye izina wabyita bayiti wabyita beiti uko ubishaka ushaka kubyite bahati Xavier Samuel n'umucikwe mwembakinnyi ubuse basomere abone mwaretse tukihutisha ko buri hari ibintu ureba ko bati filime niyo byabaye tayari hey Sankara nabwo wonye nazigiye umva je suis retrouvé dans une gihe Sankara ngurabona Alex Russell Phoebe Tonkin Marite Sachs Alice Parkinson Lincoln Lewis na Damiani amazina nyine ubana nabe byakwihusa ubundi abambere ni wabonye babiri bapfuye nabizega muri Afrika bavuga ati turashaka hamwe bapfa wamwe bicana erega ndabizi nta rukundo rwanyu baba badafasa ujya mwazireba abantu mwarangiritse abantu mwabaye babi ubusobanuro filime yivuga butumwe ntayo mwareba barakwereka 12 months later cyangwa se umwaka wa musore mugenzi aragira impression ivurwa na pression depression imutsinda mu nzu nyuma yuko yabuze inshuti ye sinzi niba wari umukobwa nawe bakiri kumwe buri hari ibintu bikuba ko byakira bikaba ari ikibazo bina hora reba hano nibyaye n'inyanja amato kaga kufe mugenzi ka mushutika yaragasigaranye yibera hakuno mu kibahima mu kageto byo kagategura ka cyayi bayifitiye ka kato kiwe shaka aho tuvugira zirimo zirategwa shaka ahantu hanini zirimo zirategwa rwose muri East Coast yose bana bari bamufite umugenzi wa mukobwa naba bakiri kumwe ariko umugenzi asigaranye impeta manza bitaragenze neza Maniga yasigaye wenyine umukobwa bapanga kubana bamara kubana bakavana bakajya kwitura muri Singapore bagira gutse bakajya basura ukuze ubuzima bwa ghetto akajagari ni kabura kugenda bambarira mu nzira kaza kureba hano nta fagitire yasigaye za bill kwishyura bari baragenda abona Wolf isa nkayihambiriye ariko ayibona Wolf ni inyamaswa zidapfa kuba mu bantu ntiyabitinda aho yasike Maniga umupira wa mucikyo wagafaranga ntako ubukene ni bwose Duza gukebona byabisiga bitera umwaka ariko se abanje kubona Wolf abona ibisiga byinshi biri guhunga iki biri guhunga hakurya uri hano uzabona hari guhunga ibisiga ujye menya ko aho bigana ni wari amahoro aho bivana ari ibibazo birimo birahunga hejuru y'inyanja bivuze ngo hey Maniga ntiyabitinda ubundi se nta heza hisi nta heza hiduniya urumva ntacyo bitwaye Maniga rwose yitonze za kwijobu nk'abandi bose nubwo akaza barahari indyango urya ari ntafatika ariko ntacyo dabiruta kwicara kumbe hafi aho hari abo yaciye bambaye batyo
gotta move to the car park. Bane turasha muri parking y'imodoka. Baracungana na polisi. Ntago twaguma hano. Ngo bace muri car park. Hari umusore mugeze afite aka restaurant akoramo. Kumbe babagabo bacunganaga na polisi. Nabo bakora iki? Baza guca muri parking. Ure filime. Kumbe umusore ntago ari aka restaurant. Ni alimentation ubona zarateye imbere nk'igisimba. Ugasanga inyuma ku gisimba hariyo restaurant imbere alimentation. Ugasanga bashizeho n'ibitaro. Not yet, you're safe. Abandi badese ntago baraza waramutse. Yabaga kwambara umwenda w'akazi aruko yinjiye muri alimentation. Kumbe hafi aho muri alimentation yigana abantu benshi. Hano harakandi kana gakobwa nako kazaga n'ubuhere na amatwi yose karatobaguye. Kumbe akakana nako nakajura. Nakana gato kagakobwa. Kumbe fandi yakabonye security. Ya modoka nayo muri kantu koza mu karebe. Murebe muri kantu kose. Why are we stopping here? Kucho hagaritse hano hari n'indi couple yaje. Sana hano. Kyle. Ngo se Kyle. Ngahakira. You're bad. Umwana ni mbi cyane. Bakinaga game zakuna kirucyo kamugeti hakuri. Bafite bwa buga bwa muserebende butera umwaku. Shoke basabana tataka. Kameza gadije Jesus. Gatera umwaku. Urakere. Kaga kobwa nakibere muri alimentation. Kareba na filme kuko secretary yakabonye. Karatsimba. Kamubonye karatangira. Hagarara karatangira gakobwa. Secretary nyirukanyira ntayo. Etse bakuna. What are you doing here? Ya urakora cyano. Arebye neza. You scared me. Mana urankanse mana. Kumbe gakobwa gifite hano boyfriend wako akora ari alimentation. Sorry. Jwa za versaire. Unabyibutse mana. Once baby. Amezi 10 nakumwe sheri. It's just some place when we get. Mana ruturi bona guteguriye rwose hakunze kumva karirimbo. Sawura koza kuma MP3. Ndabe MP3 bya kera. Happy. Nanye nakuzaniye filme. You too. Kumbe nezo kibye. Aziregeza cyari mu price tag. Tell me you didn't steal these. Gira kutazibye. Ryan. Komana buretse oya. Okay. Put them back. Ndashaka ibintu byo bisubizayo. I have nothing to give you. Erega she nta kintu mfite cyo kuguha iki kibazo. Aho kugira ngo wibe ntago wama impano nandwa ari tegeko kuma impano uburyo bigusaba kujya kwiba. I hope you're not interrupting anything. Mwangana kubangamira. You know, that's a really cool jacket. Muko wambaye ikote ryiza. Thanks. Asante. Got lots of pockets, huh? Ari we ufite imifuka myinshi. Take a little peek. Rero ntago ari ngombwa kugenda ukora kurushira muri iyo mifuka. Barebye gutekebye ibintu byinshi. She's gonna pay for it. Arabyishyurira. My paycheck. Musore aramuvuganira. If you don't believe me. Muze kuyanga atakujya mu mufunge. Paycheck? Dukata yawe. You're living in a dream world, kid. Rero mwabana ngo bamwisi inzozi. You're fired. Ndakwirukanya ahubwo wa muhungu. And you, shoplifting, destruction of property. Kujya kwangiza imitungo y'abantu ibi bintu by'abantu. Already called the cops. Namaze guhamagara polisi baraje gutambikana. How did you see all those birds this morning? Tazugara kuri wa musore Josh hakuno. Nayibere muri alimentation. Crows and magpies and everything. Hano rwose abarangwa ibintu byinshi akaza rwose agenda abishyira bigomba kuba biri mayonnaise hano. Hagize gutya abona umukobwa zakundanaga. Haciye umwaka mugenzi umusaza w'umukobwa apfuye. Wagarutse ryari. Tina. This is what you want? Ibisi byo ashaka kumba umukobwa yiboneye n'undi mukunzi. Nimba zarabaye amaye. Oh Jesus, Josh. Sheri we Josh. Josh wakora ibiki? Clean yourself up. Wajya wikorera isuku kujuza kukazusa nabi. No, not the customer bath. Nukoresha ubwerero bw'abakiriya. Ujuza kukazu atayipasi. Bageze umusore umukobwa batandukanye bongeye gura aribone ndi mugabo. Maniga arikomereza niyavuga byinshi. Ni Katina. Sasa hakunino. I got the call. Nahamagawe. Donguriya. Oh shit. Nganda. Sasa hakunino. Harabaje muri shopping. Bigezera kuno mapenzi. Wow. Ni Kyle no na sheriwe nakabwa kabo Jesus. Kumbe hafo. To hear something stirring around that head of yours. Bara ni mundu vare ibintu bikuzenguruka mu mutwe byinshi. The office is at the back of the store. Ngana office iri hakurya muri store.
So you got 5 to get out. Mwana amafaranga twayapakira munota 10 twaza dufite 5 yo kuba twasohoka. Sasa ara alimentation usanga ara alimentation akomeye hazi imodoka ya banki kubera ko akora amafaranga menshi. Imodoka ya banki ikaza kuyapakira icyarimwe. This is done. Deri imodoka ya banki giparika hase twe duta dukora ito tukwiba yacu twikomereza nabajura. My brother's clean. Ibi byose nibishe mukumva ari mwanya arabari umwere twishyure bailing yabe bava muri gereza. You understand me? Uranyumva mwana? Uyaje kwiba ko umuvandimwe uri hehe uri isheni. Unyumvira abantu bara. Nabaditengo bamufata akaba yafungwa ati ngenye ko amafaranga nje ku bailing umuvandimwe wanje aveyo. Soma hakuna gasaraba. Sasa nawe abonye depression zijya zishire. Yabuze inshuti none asana n'umukobwa bakundanaga mu cyuwo bagiraga yiboneye umugabo. Ni Josh. Impression zivurwa na depression nako yari indwara zadusengeze zijya zincanga. Zitandukanye. Yarwase kuri jo ndashaka bamufunga nari mpamvu yo kwishyura. Beze gutya. She didn't steal this. Ibi binyo ntabwo yabyibye. This is hers. Ibi nibye. Uyu mugabo agakobwa arakazi. Bwatinze. Dekorasi. We both know you're not going to go through with Just this. stop. Abizu. Because I'm this close. Rwose bibica mutongana cyane. Arresting me? Ujya kumfunga se? A+ parenting dad. Rwose papa. Umbere gakobwa ke urebe filime sasa. Lack of Uyu mugabo afite kana gakobwa karamana n'umupolisi sasa hakuru. Mwana wanje. I'm gonna process you this time. Kuri nshobo ngeze ndaza kugufungisha pe. You can spend the day in lockup. Ndashaka rwose urahitamo kugufungira mu rugo cyangwa se kujyana isheni. What do you think that's going to do? Papa nyawe ndarambiwe. Call you me. Ndaje amagare polisi ko nyango nakwijyanira. Nibyo kana nta kintu kabuze. Ibyo bisanga ubwana bwarigize uburara kigize akantu ibaze kujya kwiba ngo we boyfriend wa Imana. What thought about all of this? Ariko wamwane ko mo yarapfuye bwose iyo bari muzima urumva yakaba yishimiye ukuntu yitwara. Piss. Pepere wa msense. Abana b'ikigiye ngo bahawe ijambo. Umukoreho bakumanike. Ureba umwana ukabura icyo umukorera. Umugabo agize gutyo bona arabafite imuna babatipa ashaka kwiba amafaranga ya alimentation. Umugabo agenda yambaye ikigofero. Muzebe mwanga munda n'umupolisi. Ariko ndagwaje imodoka y'akazi yaje bisanzwe. Rangije inyuma n'abafite ibikoresho. Baramo kabucuru. Bonyara umugabo ufite imbunda. Nje mu gikari cya alimentation. Muzasubira muri alimentation. That's it, done. Mujuri ndani. Great. Lebye bari muri alimentation kumana. Na rwose afatana rwose umuntu ugiye gushopinga nk'abandi bose. Aza baca marawe yerekeye. Amafaranga bikwa. Kwa manager. Barayakusanya bakajyana muri kufure foro kwa manager. Tayari. Yitonze. Done. What the? Ebini. Wait. Give me the money. Mama faranga. There's no money in this. Nta mafaranga muri kufure foro. Funga umunwa. Ntago nsubiramo. Give me the money. Mama faranga. All right, just. You okay? Bejenze gajisibyo. Ndavuze mimi nataka pesa. Harakini wewe unanizoea takupiga risasi kwenye kichwa. Ashiramano pini. Afungwe inareje pa. Amafaranga arimu. You see? So bibona? Okay. Where is it? Ari hehe rero. Kumbe wa mupolisi. Fandi nawe yagarutse. Yarajyanye yarafite ibibazo by'umukobwa we nawe wigize nabi. Umukobwa yigize akantu k'akarara karaho kakana. Bonye igisambo kijemo no n'imbunda. Kumbe urugabo rwakomeje hehe muri office kwa manager. Ngo manager ngo no company ikomeye. Manager ni wa alimentation. Kora kigabo gicishijeho manager. Burangwa aba agent n'aba FBI, aba agent n'aba BTN. Mucishaho we tabahuri. Zana senyine we shenzi. Drop that fucking gun! Chere muda aswa mshenzi we. Chere chama ifatari muturage. Money! Mafaranga ari. I said put the gun! Ndavuze ngo shiri muda hasi ndumva ndabarasa. Sasa hakuno. Kaga sori kaje kubangira shiri. Bafite uburyo bakomanga hano.
Ben akoki kanjye fungura umwanya wa vie fungurira shiri. My dad was totally. Mana papa wanjye ni umusenzi sheri ngubwiza ukuri imbesire. I lost my job. Sinagabona ko ndi inkumi. Cares you Byose birandeba. job anyway. I can't. Nubundi akazi kawe warakangaga nubwo wakwirukanye nta kibazo. Important to you, I'll go get. Ubuzumve bure ubwana bwose wari ubwana. No. Ngo kubera ko umusore yangaga akazi ngo kuba bamwirukanye nta kibazo kirimo. Akakaba kishimiye kagiye kujya mu bushomeri. Ubwana burago buri mu nkundo z'amafuti. Ngo sheri nubwo bakwirukanye ntacyo nubundi akazi wakangaga. Ako mugiye inama kumbano. History class, right? Mwana twigaraga history mwana bitese. Do aba nabo do. Ni mu modoka niko akazi kabera. Ifti uri modoka rushaje ni maniga. Umuhoro wanga kwaka. Ego za modoka zisaza ngo batiri yazo bakarikoramo imihoro. Yigi saza bagati ya wabaye umuhoro. Bashira amazi arabura. Ibintu bitajya bibaho. Afunguye amazi. Aya mazi azasimbagurika. Tangira kumva. Hano barashe umuturage. Ndakurasa. Oya. Genda barasa bafata katina. No! What the fuck did you do? Mwarakore mu cyunga abasenzi. Hano kimwe kirashe umuturage. Bose biri nyuma. Hey! Baretse. Hero, mate! Shakwigira intwari. No! Ndamurasa uyu mukobwa. Bakira umva umutingito. Mumva umutingito bari hafi n'amazi. Umutingito biri hejuru. Kumbana munyenzi arakana. Mwana wanjye ngwena ntago byoroshye. Amafi yaragiye rapfa aza ku mwaro. Bya bisara by'inkunda n'byino. Muyimira bari yo dukeneye. Umubije ntago ari imiraba. Tsunami haje ranapu muri new version. Amazi yaragiye arazamuka. Dore ngo tsunami kebo data we. Bana bara yewe ni ranapu yewe. Haje ranapu imwe tsunami mu mujyi rwagati. Bana bari muri alimentation. Kebo data we. Birimira. Baturage bari muzabo. Bindi teganya gihe ibintu byiteganya gihe ngo ubusenga teganya gihe n'Imana bababwiye ngo abantu bajya hanze y'umujyi barasuzugura. Rebera filime sasa. Reba filime. Ana maza bafite imbaraga. Kumbuye nawe yarari kumwe na shiri. Ariko se ibyo niki? Wa muhoro wiwe bamuterurana n'umuhoro we. Bamuterurira muri wa muhoro wiwe. Aya kupure. Befite akamodoka ka waterproof. Yawe da ayo. Fata. Ubu se amaze gupfa filime niyo yarangiye ari ikibazo. Cyewe data we. Aiga data we. Hana amafi ababonye igiporezo nayo yabaye atapfuye. Jewe. Hey. Ay bambe. Alimentation yose hasi. Ngo bundi bizana ibiteguza. Niyo mpamvu nongera nabwo ati muve mu manegeka nyabona mureke ibyo gutura ahantu h'ibishanga. Ndo nibi nkiba barwana. Kumbe maniga Josh. Alimentation yarengewe. Yewe! Over here! Ya hakurino. Kwa rujura. Ara muri ababonye. Aho naje go muri alimentation. Anyone? Taunira. I need help! Tene bafasha. Anybody! Hagira umfasha. Mugenzi ka Josh kagira umutima muzima. Kagize gucyo dura mu polisi. Where's Tina?
Tina ari he? Umugabo wa Tina nawe atabaye wa polisi. Wa mupolisi cuma cyamuciye mu kaguru. Help him! I don't know what to do! Wa twamufasha? Help him, calm down! Turagu twamufasha. Banze tuze. What the hell is happening? What is... Cyane bikibiri kuba. Gotta get him out of the water. Tumanze umuvane mu mazi. Tureba uburyo twamuzamura hejuru. Yazamuka hakuno. Bamuzamura hejuru muzehe. Cuma cyamucumise kirahinguranye. I need you to go and find anything you can to wrap this leg. Mwana shaka ikintu cyo twagura kuri ikintu cyenda sibyo? Niyo shaka bari scotch cyangwa ibitsinga. Duhamira kugura amaraso adakomeza kuvamo cyane. Papa. Oh God. Mana nyagasani. Jamie! Jamie. Kaga kogwa kajura. Papa. Dad! Papa. Kabayo karimo karoga. Razakuna ikiganza. Ereza ukuboko kwawe. Muvanayo. Ahantu hose harengewe. Jamie, papa. Dad. Papa. Narize ngo wapfuye. How did you get out? I was in the car. Wavuye mu modoka gute? Nari ndi mu modoka. Cyaje wansize muri parking. Sheri wanje Ryan. Mana nyagasani yibuka Ryan sheri we. Ryan's still in the Ryan atari muri parking y'imodoka muri car park. Forget it. Mwana wanje byiba we mwana byibagirwe. It up here. Ahantu hose harengewe n'amazi. They've had it down there. Byanga byakora niba yarokotse ari hasi niba atarokotse kandi ngo yakarenze. Ngo ipane kujyayo. Komanda. Tuzanye nuko byagenze. Bakiraho. Guce baguze barebe ko ari aho babona umuntu. Kumbe hari abandi barokotse. Kumbe manager bari matasiyo. Nabariyo na security. Ngo nabapfira gushira. Kumbe hari waje. Kumbe Tina nawe aracyari muzima. Tina? Tina? Tina! Tina! Tina yubaye ntago arabyiyumvisha. Okay, I need your help. Umbanye ubufasha bwawe sibyo? I need you to help your dad, okay? Banza ufashe papa wawe sibyo? Put your hands here. Fatana rwose aho yakomeretse. Aho icyuma cyamucumise. Ufateho gutya kugira amaraso akomeza kuva ari menshi. Keeping a pressure kuri wundi yiwe. Tina yahahamutse. Yewe mana we. Inenya sinatewe na ex wanjye cyangwa? Hey. Tina. You're okay. Meze neza. Look at me. Banza urebe maso sibyo? You're okay. Meze neza. What happened? Byagenze biti? Abandi bari. Nako karabyimvisha umva. Dore abandi bana. Unababona? Yewe tata we. Haye! Hari urebe filime. Hari ibintu umuruga tuvuga ati ikito niho ruzingiye. Hari cyajyanye amayiti. Aha niho ruzingiye. Filime ibamba tayari. Hari uzi yuko bitandatu nta gihombo cyo kirimo we. Rangije bana yo Katina. Nabone ngababwiza ukuri buri hey. Hano hari aboga. Ubwo bworoshye. Here. Yewe. Beza ukuboko hakuno. Gutanga support. Kaza ibintu bya filime ni igitanga nako ibintu by'iyisi. Azamura umunori mana mantation bamwe batugaga imunda bagiye kubiba. Kureba gutya. Abona cya gisambo cyo cyarasha umuntu. Alimentation manager. Kumbe wa mugabo wa Tina nawe ntacyo yabaye. Mugabo wa Tina nawe ari hakuno amazi yari menshi. Mazi yarasenya ibintu byose. Yewe, fasha. Calm down. Mato ngaho tuza genda gake. Hey. Howzi yuko ari ahantu urumva? Kumba hano muri car park. Barakingiye imodoka. Ahantu cyakoze abantu bananubaka ahantu bagakomere. Baragiye gukora ikintu cyitwa beto. Sasa na ya modoka nayo yagiye yicara hasi.
ariko icyiza amazi ntabwo yinjiyemo indani. Hari ikintu wumva ceceri? Hari acicika. Afunze umunwa akanya gato. Hari ikintu bumva? Amurikisha agatelefoni. Harimo yambaye yitwa The Jesus. So waretse nkakomeza nkamoneka. Inyuma yawe. It's behind you. Kiri inyuma yawe. You find that noise, boy. You Kiri cyakorwa rusaku bohereza Jesus. Konshira icyo niki. Yeah, hey! Hey! Hano harundi wawereye. Ya G. Yari ni umuhoro wacuramye. Nani gari ibere mu modoka yiwe. Zafi mishiri yamuhaye. Ibura akanya nago zikenewe. Bitare gitoroshi Imana ishimwe. Bonana kuma turunovisi. Zemfumure kirahure. Mazi ndani. Rebe ko yavamo. Hey. How's you? Yitonze maniga. Rwanda ne kureba ko yavamo indani. Gahoro. Highway. Vwe mupanga wiwe. Gisigaye nta kindi. Hano byo kuhavana ingora bahize. Ntabwo bworoshye. Can anybody hear me? Hano umuntu wanyuma. Indukumva. Hello? 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 Tangira kumva nandi majwi. Hano umuntu urahora? Asenzi. Abanyamerika bose ibintu bibacanze. Jambo. Arikos. Kanda jano habi ariko. Shiri mu mazira. Hari jambo riko abanyamerika shibidi bifashisha. Iyo umuntu ahita fakiza ikintu cyose muri bandi. Hano. Highway kuguruka abaye paradise. Yagize gutya. Buna hakuno mugenzi n'umukunzi. Kinana bari hakuno. Hedate manishi. Yetonze. Atani 9. Nebye hakurya abona hegisi. Zamura kugura nkwereke. Reteguye nguhambire. Unjishe. Acomora micho. We gotta get out of here. Tugomba tureka kuntu twava hano. Stay here. We gotta get help. Umva dushaka kujya twabona umufasha. Mufata zisha muri mujyaro umuntu ararokotse tsunami. Kora napo yaje nk'yagatera. Yaje se nyarimbagura. Twanyaguza. Tsunami amazi yazanye. Hey. Yarafite imbaraga ziri hejuru. Atagira umuntu nguvano sibyo. Bari ariko cyagisambo. Sasa manager ya banki cyari mutunze n'imbunda. Nako zari banka manager banuza bari matasi. Ntabwo bishoboka. Mujyi wose warenywe n'amazi byo bigira ntabwo bishoboka birashoboka cyane ndetse byanabaye. No, it's not. Look, they're gonna come for us. Hereka barataza dutabare. They know we're down here. They're gonna Barabizwe turano hasi. for us. That's assuming that someone's... Ngane zibyo ni nko kurota nk'umwana uri umusazi. Abaza gutabara se bo barokotse. Today, Mother Nature saw us all as sinners down here. Ndega nabone nana mama kuko yabonye kuri umunya byane mpamvu nawe yakuvumye ibyago bikakugeraho. Why don't you just shut up? Hanga wafunze umuntu. Swim anywhere with this leg. Omba uyu mugabo nago yakogara kuno kuguru. I'll stay here. Ngenda guma hano. You guys find a way out and bring a rescue team back. What? No. Abamwe bagenda bareko babone ikipe dutabara nuko bigomba kugenda. With the car park flooded, that leaves only the loading bay, storeroom. Rero niba hano hose aparitse amamodoka nayo yarengewe hari hano onyene muri ya base niho twaca. Front entrance. Cyangwa duce mu muryango w'imbere. Stay here, okay? You know as well as I do. Ntabwo waguma hano sibyo? Shocks with it. It's gonna bring more. Ibyo twarabyeze yo habaye aya mashoki. Nta hantu harokotse. Quick. Umva iyo haje imiraba nk'iyi cyangwa se mu mazi nk'aya tsunami bituza vuba. Ntabwo byaba kabiri. Okay, well, Stephen and I'll check the front.
sawa nyina Steven tujya tureba imbere najya kureba imbere ninjira amazi na Steven arakurikira bajya kureba imbere niba ari ahantu hakoze iki umuntu yaca. I'll take the loading bay. Naye naca kuri loading bay. Sir. Yego mbikeka. Bob? Yep. Bob. You go. Wowe genda. Security genda nta kibazo. Fande arajafite amagaro kuko yano igisambo atanacika. Security acaho. Hey. Ibintu byo koga twabyize kera. Security aroga. Security arisunika asunika igihushi. Security done. Urebe abari hakuno. Are you kidding me? Manu muranyinisha. Did you not have charged your phone? Kuki utacharging the phone yawe? Everything, Kyle. God, why didn't you charge it? Aho mana Kyle umiyo sunuka bishose kutayicharging. Because it's not my phone. Hey, mama ngomba kucharging telefone yawe ntagari yanjye. Oh, well then where is your phone? Nga wese yawe iri. Nga ukoresha yawe iri hamagaza. Kuki ntabwo na charging yanjye. Iyiwe yo yazimye kare. Well that's... Ndarebye nisaba cyane. What is it, bully? Why are you growling like that? Jesus, so bye. Kuki usakuza cyane. It's not funny, Kyle. Mbana winukira imbwa yanjye. Inayirazima. Okay. Bachiraho. What the hell was that? Sheri byo byari iki? I have no idea. Ntabwo mbizi. Kombe hano nyiri umuhoro wiwe. Nawe byamucanza yifite igitoroshi. Nyiri umuhoro. Kubwo amahirwe avana ibirenge mu mazi. Hey. Murika hakurya. Ntabwo byoroshye. Arebye bona mu mazi hari ikirimo. Sinzi nige ariko ndani ya maji. Aba nabo ya kapu hakuno. Tina na Steven. Yayitonze. Nawe urwuma rwa mubazi. Nuno aya mazi nawe bwayo bari imyanda. Uko akaraba amaraso. Bano kureba neza. What's that? Tusharekira. Wabona ari gikurura ibintu hano. Where'd he go? Kigiye hera. Kumbuye wakarabaga amaraso. Abona. Aratiye aragenda gura ibintu. Get everyone out of the water. Oya barunga simva mazi. Get everyone out of the water. Yes, simva mazi atagira umuntu kuri bireza mazi. Ebikiri kuba. Tina. Yes, simva mazi nona. Hurry! Mugira vuba. Out of the water. Yes, simva mazi mugira vuba. Tina ari huta. Sasa security. Tina, Steven. Security. Steven. Security. Collins. Security Collins. Hurry! Tina mugira vuba. Security. Hey, agihera. Fata Tina. Muvana mazi arasubira amaraso gusa. Ari kiri mu mazi. Kiri mu mazi kirarya. Security. Highway. Security mu mazi. Security mu mazi. Kiramujyana. Security fata hakuno. Security. Hey. Security. Mana we. Mumfashe. Security tayari. Security kimanyu. Oh. Umutwe wagiye bonyine umukobwa asigara nakaboko. Ikiri mu mazi kirarya. Hey. Uri abazungu wikanze wese ahitagarura. Mu gihe abanyafurika uhita bamushaka kujugunya. Hey. Ntabwo muzamera nkabo nubwo mubikururaho. Muzambara nkabo ariko imibiri cyose yahura. Kigiye wese ntabwo wakirebaga. Hakurya iriye. Ikiriya. Highway. Afira bari. Wa muserivera kwa munuza. Wa ure. Marazi kubako. Vuba kiza se bakobwa abananutse bitukurura. Hey we tata we. Do.
Bana nyagasani we. What has to be So gifite 5 feet. Kirekire cyane nzavuga iki? Ntabwo na 6. To the dorsal to the tip of the tail. So what the hell does that mean? Nzavuga iki se? It means there's a 12-foot great white shark in here. Iyi ni imwe mu mashaka manini ari muri aya mazi muri alimentation. Hey. Ni shaka yakuze irangije ahora. Kumbe hakuno nyiri umuhoro. Nyiri gapangamani. Avayo. Kabiri kose tu. Kabiri kose. Yitonze. Sike. Hagize gutya. Haywe. Rebye mindani. I can't see anything. Nta kintu ndimo nabona. Hasi watuje. I can't stay here. Afite agakoko shaka aravuga vuga. Nta kintu mbona. Give me your shoes. Mereza inkweto zawe. Excuse me? Ngongo iki? I need something with a point to break the... Nyene ikintu cyatuma tumena miruwari. Are you crazy? These are $300 Gucci. Inkweto z'amadolari 300 za Gucci. Heather, I'm not giving... Heather, ntabwo Gucci zanjye. They're not Gucci. Izo nkweto ntabwo ari Gucci. Clue, you gave them to me for Christmas. Izi nkweto zimwe ari impano yawe nawe umwaka ushize. Umwaka ari Gucci waziguze amadolari 300. I know I did, and... Narakubeshye ntabwo ari Gucci izo nkweto ni ibipirate biraho. Hayiwe. Bought me fake Gucci. Wamaye Gucci za fake cyane rwose ni ibipirate. You. Fake Gucci. Ntabwo nabyiyumvisha mutamaye inkweto za Gucci za fake. Mpereza nimenere miruwari. Mujinya. Hakira hakuno. Afungura hejuru ushaka usohokera se. Shaho ngaho. Umugabo akaguha imana akaguha igikweto cya pirate. Hamaye ibidabuni tabuni. Cyane jyaniraho. Yamuguriye ikidabuni tabuni. Freak boy? Is that you? Yeah, freak boy ni wowe. I never thought I'd actually be happy to see you. Hey man, ntabwo nari nzikora. Did you man? Yamaye urudabuni tabuni nayo yamaye inkweto za oroshira ko man. Did you check? Yamera kajya kimisagara ntacyo. Muri cagu. Yambarira barirene. Akuramo ibidabuni tabuni byiwe. Ya. Shit, Kyle. Kyle, Sherry. Kyle! Sherry! Iri ari cyo numanya mazi. Kyle ari hejuru. Arebye neza. Shit! Nganda wera ba. Dore shaka yakuze. Dore shaka uve kwisambaza. Hey. Uzi yuko. Okay. Think it's gone. After nakabwa. Hey. Mara yagasani. Buretse genda gachi. Nage bishoboka nago byabiromera ba. You're a cop. Uri umupolisi uje, uri umupolisi. Something. Ugira icyo ukora. For Christ's sakes, do something. Agira icyo ukora. Wese ari cyo tumutegeza wakora. You think this is funny, do you? Yakabisekeje. Ironic, really. Oh, really? Asa wagabanyije ubujiji akora ikisi. Please share. I'm sure we could all do with a good... Narwase munyice muvuga twakora. Bajya kuba ari umupolisi waitenduka imana yakuraya amazi. Listen here, 8 hours a day, 7 days a week. Wowe se wiruka amasaha 7 muri alimentation iminsi 7 y'icyumweru. Wowe ntabwo uri umuntu w'umugabo wagize icyo ukora se. So whatever way you cut it, this place was gonna kill you. Erege byari ukuba byose n'umunana bukwice zumva. Witonganye umupolisi uramubwira amafuti. Wa musensi. I want you to know. Ndashaka umenyesha ikintu kimwe. The woman you killed, her name was Julie. Uriya mugore mwishe izina rye yitwaga Julie. Friend. Kandi yari n'inshuti yanjye. Nta muntu ugeze n'icyo. No different. Natandukana ririmo. Nubone byari muri gahunda yanjye yo kwiba nawe yarasiwe. Yarasiwe n'iriya mbobo y'ingenzi yawe. Birahagije mwipfu busa we. Uriya ngo basangiye ubusa bitani bisambo. Bose maze bafungiye batangiye gutongana. Kirimo kiragaruka mutongane bugaki. To keep doing that, just circling. Because it's Sinzi bavu kirimo cyakusirikira hano. It's curious. Ntabwo gifite amatsiko. Ko bwayize ibintu bijyanye n'amafi. Curious. Mwabyita ngo mafi yoroge.
cyangwa se shakology nishaka ukongeraho ka ology kubwesikoro nyine tayari sasa ahantu bari naho tsunami yahasegeje tayari hano hari ukugira urutsinga rwa rukoro rwasiko rukajya mu mazi nta muntu waba akijya guswiminga we have another problem. dufite ikindi kibazo izi nsinga z'umuriro zigiye mu mazi ushaka kwica shaka urasaka ikiwanjije Just realize when the water hits those cables, this whole place will light up like a Christmas tree. atana uriya nsinga zigiye mu mazi hano hantu hose hatashye Down. komanda kuko magabo arimo arezwa n'urupfu arashaje shawe. All the power mains are in the storage room. ati amazu z'amafizi burese ari mu cyumba tubikamo ibintu bya alimentation muri stock reka ngeyo. Everyone go to the end of the shelf, make Yes, mujye hirya iriya muteze urusaku sibyo shaka yajye ku ruhande rwanyu noge vuba vane kurajya muri storage room ngupa umuriro. You can't. Your arm. Look at your arm. Reba ukuboko kwawe waviriranye kandi shaka ze kurikira amaraso Like that. ntago rero wakugana icyo gikomere. I don't think we have any other option. nta yindi mahitamo rero dufite nta yindi option dufite ko si biragenda biti. Hold on. buretse gato I have an njye nawe mfite igitekerezo cy'icyo twakora. Kumbe yakapo y'ikidabona itabona kigiye hese wese ufunze amaso nawe reba aho kigiye. Surprised. Oh, well, thank you for your thoughtfulness, akoze rwose kukwitekerezo bizima. boyfriend. mana ntago ne boyfriend numvaga waba mu nzozi zanjye kumbi inyuma yabo buri mvugo wese bicanze Well, this much ahita avuga ati ntago ne boyfriend ari nkwiye gutunga. to do with this kind of situation. mana ntago nari nzi zanga muri situation nk'indi kumwe n'umusore nkawe udafite ikintu yitaho. hayiwe I'll do something. Kairo gira icyo ukora gira icyo ukora ase wafoze umunwa wowe wagize icyo ukora se bashyira aho mwanda bana mutafashe hano kwinaga mu mazi kidogo kwinaga amazi kidogo bohera muri je musore mudoka mwabasezi shaka manigaza hakuno mwana gira icyo ukora bro gira icyo ukora nuja kuvuza amadebe shaka izo ngaho manigara ahangaha anabona akaboko k'umuntu kacitse ariko mwana musura mudoka natembereke shaka n'ubundi zikurikira amaraso kandi buryo kinanaga ikintu gifite amaraso mu maso gira vuba. Just listen to me. You gotta keep still, okay? Mumva mwese muguma muri nakubusha mugwe mu modoka indani ndaje. Hey! Yewe. Back in and wait. Muguma subira inyuma mutegereza gatoya. Wait. What? Uretse mwagwe ki? When I get it over here, you swim like hell in my van. Jiya kunaga ukuboko kumupfu hakurya. Namwe mwoga mugana hakurya. Technical swimmingology. Kugira ngo shakology itabafata. Hano guswiminga vuba vuba. Technique ya swimmingology vuba vuba. Bebe banzu rebe. Utabuja sibyo? Here, as still as you can. Uhame amwe nkuko ushoboye sibyo? N'umunwa wawe ndabizi nakujya uhagarara bwo kubuja. Ukontorore. Buri bubwira umugore ceceka kubera iki? Unuvuga shaka iraza ijya. Ukogera gira ikibazo. This will work? Cheka biri bukoresha bafashe ibintu byibyi. Ibyo mano bwabuntu batwara mu mahahiramo baratumwambika. I'm not a shark. Mana nago ni shaka bro. Hano hari igise kubusa cya barambiye. Nakira hakunini. Barahambiranya. Abonye mugenzi shera agenda hakurya. Nitina. Steven niwe bambitse hakuna ibyuma. Look, reba hano mubwire. you don't know me. Nagunzi. But when Tina came to Singapore, I don't want to know. Ariko igihe nazaga muri Singapore ntago ibyo nshaka kubyumva. Ariko ugomba kubimenya. we were never. The whole time she was there, Ati igihe cyose yarari muri Singapore she missed you. yaragukumbuye cyane. It wasn't your fault. Ntago byari amakosa yawe kuba musaza we yarapfuye. Ibyabaye byarabaye nyine ari impanuka nk'izindi. That's what she said. Nibyo ni byahoraga mbwira. Hey. Yenze umusore yishinje amakosa. Found some water. Hari amazi nari mbonye. Akira nkusomye. Abazungu no kurondeza iyo muhaka gotomera. Barakubeza umuhogo. Sheri.
come back. Ugaruka amahoro. Sibyo? Sawa. Just come back. Ugaruke. Don't worry, don't cry. Jewe se, je Steven. Je mwene cyanze kota nta kibazo. Ready? Niteguye. Atane gihombo, kamwambika ikirinete. Tayari. Kiruhambire naho ngaho. Ariko sha. Bagiye kujya muri storage room aho babika ibintu tubakorera stock ya alimentation. Bamwambitse ibintu by'ibyuma n'utoroshi. Ajya muri storage room narangiza akora iki? Akupa amafiziburi. Ko hano hantu hari insinga zigiye mu mazi. Murabyumva namwe. Kombe mu mazi maniga. Maniga. Abashasha abana abantu kubarya mwambara ibyuma sha. Barya mwambara inyuma. Cyangwa ugiye gutyagasha. Hey. Mr. Psychology arayikomereza. Maniga indani. Prezansoka we dudu. Hamu bya ngibi aryo waroko shaka. Zoka yumara. None zino zoka zo mu mazi ragatsindwa n'Imana. Apo, I see. Ndani. Zapirana mu mazi. Maniga nawe hasi mu mazi. Maiti. Dore igifu. Kandi sinzi shaku basanga urumva zibikorana n'ubugomesha. Bona hakurya fizibure. Ay hombo irahera. Maniga ageze aha. Ngozo ujya u Rwanda ruherera. Yarageze kuki muri fizibure. Rangije arakurura bafata umugozi. Arakurura bafata. Abasenzera umugozi amenya ko waheze umumekeramo. Nta heza hisi n'ubundi. Yitonze. Mana. Make it. Agari burokoke. Bacana ngine bajya babura. Kandi jya Rwanda nacyo n'ubundi nuko batabara. Kurura ko kagashoboka. Funga umwuka. Za hakuno ari hano usanga ikintu cy'igikashi power. Hariho na password. Main switch. Arabikoze arabukupa. He did it. Where is he, John? Arabikoze. Ariyes. Maniga tayare gahunda. Juma biraremereye. Nazamuka ariko sinzi. Barakurura. Umwo bakurura ibyuma yambaye biraremereye. Baje bamwambika. Hano ari ibidebe. Hasi. Bidebe ziraremereye bagize gutya tayari. Yewe. Tina mugenzi. Yamenye ko mugenzi shwitati. Haywe! Uri abazungu ntibajya barira cyane. Yabira rimwe. Ya jambo. Ahita fakiza ikintu kimuri impande. Eske umazungu nuko barira nta bintu byo kurira. Abana bya bintu muri zamburi. Ayo amakofa mama. Nta bintu byo gusakuza amagambo abiri
bikabira ubundi se uraboroga agaruke magamba abiri tayaruka umuntu akaba yatuje sasa hakuno bose byabata yewe You okay? umeze neza rubanda ni babi umaze gupfusha umugabo ngo umeze neza umva reba nkubwire We've got to try to keep it together. ibintu rwose turakaza bigume hagati yacu tubigumane sibyo dufashanye I know, I just... ndabizi nuko nyine When's it gonna end? nkabuke nibaza birarangira ryari Why is this happening? kuki uko biri kuba bwa mbere yapfushije bro wiwe umwaka ushize kubera iki ari we nashaka When my mom was dying, najya ati igihe mama yapfaga died 2 years ago. yapfuye imyaka 2 ishize She was so sick. yari arwaye ameze n'abarembye I tried. naragerageje gatangira kumuganiriza Couple of months before she died, amezi make mbere yuko apfa nibwo navuye imuhira I couldn't take it. ntabwo nabasha kwihangana kubona mama ari muri iyo kondisiyo nibwo navuye muri Amerika I wasn't there n'igihe yapfaga ntabwo nubwo nari mari njyewe when ubwo so this is my payback. rero mbaza nanjye ari nk'umuvumo ndimo ndahura nawe Saying screw you. maze mama yaranamvumye maze nk'ufite imikoshi man maze nk'ufite umuvumo hakuno maze ya mubyaro bararobamo akuma hano ni deburi yaje nyine kwa kwiyeranja bya hato na hato Here. rwa rusambo zano ngufashe abari imibanga ibintu byo muri alimentation ugira ngo winyatsi wabimenya Peel the two pieces. urabutandukanya ntago ari uguca ntago byose ari imbaraga utiga kwanyerega nibyo muzira urakoze She a friend of yours? The girl that got killed? uriya mukobwa wipfuye kareseri inshuti yawe Julie No, not really. byari biraho ntabwo navuga ko ari inshuti I knew her and everything, but nari muzi biraho gusa It was just supposed to be me, you know? Quick in and out, nobody else, just me. nuko iriya byari bugende ntabwo twe dusigaye kwica umuntu twaruhuza tukiba twigendera Let the devil take your hand and God will make you pay. atateka igihe satani afata ukuboko akakuyobora ariko imana igatuma wishyura ibyo wakoze make it out of here, are we? banabo hakuno mugenzi bwo bwakwishakamo ibiganiro kubera gucanganyikirwa masaha amaze kwihirika We'll make it out of here. turaza kuvana nta kibazo Good. byiza cyane wa mwana niba ufite umutima ukomeye ewe arebye anabona kuri parafo okay hano hatangira kuza amayide atewe n'iki na situwasiyo hano araciye umuramba akaboko shaka nabundi zazishaka inyama bana akamodoka katangiye kuzuramo amazi shakologe nawe ari imbere komana akabi ni ukutunga boyfriend wimwe utanagufata ahantu nk'ama bikomeye arangije maniga yitonze cyane amaraso mu mazi shaka zikurikira amaraso atane kiboko shaka itijeyo direct bari babera kora mujyana bw'abasazewe bajya mugana hakurya shaka ikurikira arajyana amaraso iri hakurya naho bajya hakurya mugira vuba maniga vuba maniga akabwa kashiriwe imbwa se nibi subira inyuma imbwa yanjye Jesus maniga abuze gato yo yigize sasa hano urabonye umuntu yaca hano muri parafu umuntu yacamo kubera ko ashaka nta muntu yayicikira mwana akaze mwereka uburyo wacishamo umugozi uri ibintu byakomeye murahuza abantu bagahuza uyu yaje ari igisambo uje kwiba alimentation aranaga akagozi gacamo
strong, but it can't take much weight. Umugozi urakomeye ariko ntabwo waterura ibintu biremereye. Ya nta kibazo njye nananutse. Manager wa alimentation avayo. Jemani Jesse. Kaze mbereke ibintu njye ibi ndabizi neza. Ntabwo umugozi nkwereke. Bamupasa umugozi. You can get through, you get help and bring them back. Ati mwana wacha muri alimentation nibikunda kugera hakurya uzahamagaza umufasha turebe ko twava hano. Ibi ngibi. Muri ya situation yakomeye abantu baratera ibibazo murahuza. Ngaho mukururi. Bakurura manager hakuno. Shakiri mu mazi hasi. Acha muri parafo ahinguka handi. Reba icyo ajya kuzana umufasha. Reba filime sasa. Nakubwiye buriya bitandatu nta gihombo cyo kirimo. Manager yigize kabutura. Tayari. Ibi bintu njye narabyize bro. Urumva noneho. Hagize kujya kuba muri parafarme bitagangurirwa ngicana. Ayigana toy. Manager yamazi ari kirimo. Ari kirimo mazi. Muzamure. Mwana nabikora mu muzamure. I'm okay. Nacho, achivuga nachiwazo. Aiwe. Manager sigara richi mane. Undagwa mu mazi. Manager. Chebwe tata we. Undabare. Nachara gisigaye bakinaga mu mazi. Chebwe tata we. Manegana usigaye. Shakira poreza. Berez kubako. Ayare. Shakira hirarya. Hey. Chebwe gatata we. Hano haracuwambaye bro. Sasa yuba munagiye mbwa ye. You talk to me or what? Agoshe uramvugisha cyangwa ndakwiyamye. Heather, I didn't... Joe! Heather ntuzi batatutatwa. Tanabigerageza. Murderer. Mwitanye gusa. Imbwa bobuga. Buriya abazungu arije yanga kubyara kirerera imbwa ye. Hatuzi kubyara umwana akicwa namugo biragatsindwa. Wenda zitungira imbwa ni napfa nacyo. Ntawe uri umwicanyi uriwe. Dog murderer, which is worse. Uri umwicanyi w'imbwa. Bitaniye se n'uwica abantu. How could you? Uri mufite umutima wakwica imbwa. Gute utakwica umuntu. Heather, I didn't have a choice. Amahitamo nayifite sheri. Check. You always have a choice. Check ariyo ufite amahitamo. Murderer. Etanye. Garana agatezi. Madara. Ntago ni madara sheri. Uriwe. Uyu nawe rero. Hano mirambo ni nyinshi. Arapfuye wasamye. Arega yitonze. Hey. Yeah. Pulled my weight. I can't get out this way. Umugozi mbona hakurya ntabwo nawugeraho. Tekereza iki? Give it a go. Gerageza. Bitonze. Abundi hari ikintu umuntu akora rero. Kandi ikintu usabwa. Yeah. Can you see it anywhere? Hari ikintu ubona na? Oh, you're the one with the... Hari shaka kubona. Izi fera beto ziba zikomeye. Umuntu yayambukiraho. Gatoroshi parax dakagwa mu mazi. Toroshi yangira. Kanya gushaka itoroshi. Fata itoroshi vuba. Fata itoroshi. Ava mu mazi. Hano ndagendera ku ihombo mwana. Ibintu njye nabonye Chicken Norris abikora muri filime. Ana. Araparamire. You right? Mwana mazanezara. Yitonze. Stop, keep going. Mwana komeza ugerageze. Ku ihombo. Ambukiranya. Mwana nabikoze no muri camp. Boti camp. Ibintu byo kwa bintu twabikoze mu mafunzo bro. Bombe munsi.
arutaza amafunzo mwana. You're like 6 feet. Keep going. Mwana komeza ugenda ziga kanya gatoya. Tangira kunanirwa mu maboko. Bakunda abantu baba ari aho kwiyahuza igiporezo na siporo. Ayiwe kubwimanuka. Grab on! Zamura amaguru. Aragerera mu mazi. Aragerera kumbe shaka. Aragerera mu mazi. Karayoga vuba. Shaka inyuma ye. Abura. Zasiza gutya. Chere wina abagwa mu mazi. Aniga. Umuhanzi wabo. Umuraperi wabo. Perez kuboko. Umuraperi. Tayari umuraperi. Nasaze gutya. Wasaze gutyo nyine. Asigara akakurugoga kuruko bari nkuru. Ewe. Natangira kwinagira utuntu mu mazi. Sit around and wait for that thing to pick us off one by one. Mwana munasema turecara dukomeze tugeze irashaka turyo umwe cyangwa. Very least I'm going to die on my own terms and no. Mwana ngiye unishaka mfere kumfanyira icyo nkora nawe twakwicana paka. Natekereza ikizo. You're gonna catch it. Cyangwa shaka kuri buyifate. Abana hano hari inyama za busheri. Why not? Kubera ikizo. What are you gonna do if you catch it? None se n'ubifata urakora iki? Bobby and crack open the tartare sauce. So yano ikora magasosi cyangwa. This shelf, we're going to swim like hell to the entrance. Turashaka kuri icumu yageraho zokera na yindi kata. Need is a hook. Kuryari yanyeneye. Can't save everybody, mate. Ntabwo atabara buri umwe mwana. That by now. Hari buri na society bura mu nuca abandi intege. It's not that far. Ntabwo ari kure cyane. If we can distract the shark, Nzawe twaba byashaka. Get the hooks. Umuntu yaburi cyabona amatindo hano yakoga kareba kuryo cyacomoka. I'll do it. Ndabikora. Papa ngo iki? No. Ntabwo bishoboka. Not with your leg. My leg. Akaguruka ina kibazo. Dad, no, please. Papa ntabwo bishoboka. You keep my daughter safe. Wewe untungira mukobwa wanjye sibyo? Happens you get there. Cyaba cyose ndeko amuvana hano. Papa, c'est pas possible. Karangije kinaga mu mazi. Jemi Shakira hindukira. Gira vuba. Hari ahantu hari inyama bashaka kuba bashikisha zino shaka. Hano hari inyama zo muri busheri. Hano naho baza guhondagura hakuno. Ko bahondagura Shakira canganyirwa. Kobwa ava mu mazi. Rangije abura gato. Ko baracyari mu mazi. Ari gari hakurya. Hano barahondagura. Bite bya binyundo bahondaje inyama. Kuri za busheri. Shaka yarayikomye irahindukira. You are kind? Jami masa neza? Yes. Jeskwibye. Hereza hakuno umugozi uri agatindo. Gisabwa nta kindi. Tano rutindo runini. Ahambire inyama. Hambire itako ry'ihene, batari ry'inka. Bano barahondagura. Ahubwo baranzara mukurura. Ahubwo baramukurura vuba. Baramukurura vuba. Kangije. Shakira miraza. Bamuvana. Hey. Ai gatata we. Good work, kid. Koze neza mwana muto. Kumbu yaracyari muri depression. Yabuze umukunzi. Bareze umugozi hakuno mwana. Bakora umugozi bahambira hano ku nyama. Banage mu mazi shaka nigira iki? Shaka gufatwa mu itindo. Just want to. Hambiranya neza. Used to, huh? Because I can see by that look in your eye, whatever was there, still is. Mwana ndibona kuri amazi kuno reba byari bihari ubushize no bya cyahari. Damage. Ibyo bine byahahise. Ari mana umukobwa umusore bujya rero umukobwa akabona ko aracyari mu rukundo. Trust me. Yezera. After this shit here, tuva muri uyu mwanda. Long time ago. Ati byose bizaba arahahise.
Denzel muri iki kijura cyamubwira ati nkurikije ukuntu muri buriya mukobwa urukundo rwawe cyagiye ntabwo rugeze naho rwagiye gatinze atanu umugozi bahambira no ku cyumba You still wear that? Acyambara ako kantu kaga kufe ka musaza we. Yeah. Cyane. Tina. You don't have to. Tina nta mpamvu nawe uramumva kubivuga. Have to do this, No, I Josh. did. Ntabwo ugomba kubikora. Cyane. I wasn't fair to you. Ntabwo nakubereye umunyakuri. I always set the boy. Rory did it for me that day. Ateka nawe gasetse ngabonga ariko Rory yarabinkoreye uwo munsi. But I should have been the one out there. Yakabe nagiye mu mazi. Josh wikishije amakosa. Nariyangaga nanjye ubwanjye. But nariyanze gusa before I knew what had happened. Ati mbere yuko ibyari bube. Slipped away. Ibintu byose narabibuze. And I'm so mbabariye kubw'ibyo byabaye. I just wanted to say that. Muri make nayo magambo nashaka kuvuga nta bindi. I'm sorry. Kandi mbabarire. The thing is, Josh, Igihari ni kimwe Josh. you never had to say sorry to me. Nta mpamvu yo kunyaka imbabazi. All you had to do was say it to yourself. Ntabwo nawe wagomba kwibabarira muri wowe. I would have been there. Nakabaye nanjye narabaye. Hey. Yewe. Down there. Yeah. Uramanuka cyangwa cyane. Bose. Banagaya nyama mu mazi. Shaka neza kurya inyama uko biri kose. Ndafatwa muri Latindo. Katurebe ibikurikira. Kombe psychology. Ndani mu mazi. Sasa ngabanye ibyago ica ku nyama. Senzira. Why didn't it take it? Tunakifashe na. Tegereza. I think it's pretty obvious. Ega ibintu byigaragaza. After the past couple of hours, it's just Maya masaya yaciyeho. live bait. Tugomba kubanonga gatego. Do I look like I'm joking? Rana ndimo nakirasa. Get down! Fata mujya hasi. Stay back! Stay back! Ngeza msubira inyuma. Look for you, Doyle. We na utabaye sasu ryawe. What about the mask on the body? None se mask yari mu murambo kumbe cya kijura. Cyavanye mu mask cyambi ku murambo. Now how about naguranye mutuze? It really is a pretty. Ye shaka narakeneye amaraso ashishe turashaka umuntu umwe turasa. Tumunaga yamba afite inanjoro. Hey Doyle. Uyu mukobwa wana turi bukoreshe rero. Kebe nyumva neza. You don't want to do this. Ntabwo ukeneye gukora ibi. No. Wowe ibikora uwo wice bya mbere byabaye. So you let it go, and we can work something out. Mwana reka umukobwa agende turusha ko tubikora. Ngo mwanjye polisi we nawe. Wevuga umwanda. That's not going away. Wana rasha no munanga murumba bare n'ibintu tuvano. Ndafungwa. Catching this fucking shark. Ndako tumarasa tumwe shark. Happens. Ibi bagenda biraza kuba byabaye. Ntabwo umukobwa amazi. Thinks about touching her. Batajyoteza kumuvana mu mazi. Yashize nanjoro hehe. Ishati y'umukobwa. Cyayare. Mugenzi we. Cyagiti bari bahambiriye iki? Sako yakaje. Bavana y'umukobwa. Semushaka umufasha se. Think it needs live bait. Yakano no aro udukorera nk'iki? Nk'agatego. Well, nanjoro mwe gufwa ry'urutugu. Musenzi we rero wongeye kudukorera nk'agatego kugira ngo dukore iki? None filime yiswe bait. Reko twafatishira shaka. Naso rishyushye. Shaka yaje shwanyaguza. Aiwe! Babiri biki? Sakuza ibiki?
tayari nicyo mufisha mu yewe data bw'insenzi irarya mane dufashe Nanjoro ifate mu kanwa bagize gucyabona umugozi urimo uragenda bamenya ko byako biri kose tu kumbe Nanjoro yafashe hakuno mwitama Nanjoro aha Oh my god. Mana nyagasani shaka imbaraga bifite byakoze it worked reka rero turabuje twava hano aba nabo hakuno sasa oyo sheri we yariwe I don't think anyone's coming for us. ntabwo nyakora umuntu ubuze ko yadutabara I think if they were, they'd be here by now. iyo aba bari bakabaye baje kare Alright. ewe nanjye simbizi nkubeshye se Maybe they're trying wenda barimo baranagerageza kuba baza gusa with the same shit we are. cyangwa bakaba barwana n'umwana nk'uyu turimo bakiraho kumbe ka kabwa yamuserebende yabo yamwe yitwa DJ Jesus yawe ubwo butera umwaka ugana no kubwejagura Nanga kare kwa DJ kare kubwejagura kumbe shaka boy Mr. Psychology nimba muri aya mazi ari mushaka imwe Mana nyagaze mana ishimwe It's a sign. Ni ikimenyetso kuno muka bw'ubutera mwaka iyo karokotse menya ko nta mwaka uhari ari amashaba sasa maniga nk'umunyamibare n'abatangira mwana yabo kuntu yava hano gatano kumbe shaka cyasirikira aho ngaho n'ikigozi Erezane kiganza nkwereke ano gahunda no kugenda gake gake kubera umugozi wafashe muri shaka baramenya hiri wabona ubyo bacika hano uzi ubwenge ni ukwinaga mu mazi gake gake bakiraho bumva ari ukubita ku cyuma cyangwa utanga sinyari agora biki yewe ni sinyari yo guhamagara Munakobanga mu njyana runaka genikira It's Ryan. ni Ryan Oh my god, it's Ryan. Mana ni sheri wanje Ryan I have to go get him. kanya kumureba kanya kumutabara Jeremy wijena wa mwana we bana abakobwa bana kurikira umwana wanje sibyo ndakwinginze kurikira umwana wanje wa mwana biteza haje Josh Zakuno muri car park Josh nimba wari uhari muri preza yagiye afata umu expired eggs ndagutegereje rega no muri yamuhamba urumva nyoko warakubaye n'umukufi wa brother wanye ibinyana ku kinkunda namuhamba ngo ni Steve no muri Singapore akakubitwa no bitagira amazi ndagaruka mu kanya sibyo amaka motivation I'll be back soon. Yageze aha borotoroshi He's down there, I know he is. Hana mazi ari marinda naho hari ndahazi Wait here. Tegereza hano nawe sibyo injira amazi muri kano n'igitoroshi Is he there? hari ubonye hari umuntu ubonye cyangwa Alright, give me a hand. ndashaka kumufasha sibyo So that when we open the one downstairs, we don't flood the car park. reka turebe uburyo ki twafunguye umuryango kugira ngo hasi turebe ko twafungura amazi arimo arava hanze yinjira indani bafunga umuryango umwe kugira ngo bagabanye pressure y'imbaraga z'amazi bafunguye hano amazi tayari basa n'abayarekuye nabo baziramo Jamie Ryan
hari shaka hakurya, hari shaka. Gwagwa iki? Subira inyuma. Uyu arakomanga. Naho burira ku modoka hejuru. Akubise ku modoka. Josh. Kirahindukira. Hey. It's Dad's car. There's a gun. Ni modoka ya parimo imbunda. There's a gun in the back. Hari modoka imbunda mu modoka inyuma. Ni modoka ya panda yizi. Sasa rero gufungura ari inyuma ku modoka. Uyakubita imbere, shaka ajya guca imbere. Nabaze inyuma mu modoka. Hano barakomanga uko bakomanga. Yafungura hakuno. Fungura hakuno. Abura gato. Josh gira vuba. Zana vana y'imbunda. Shaka iri mu mazi. Maze gushyira imbunda hejuru. Muri aba n'abazungu kenshi babazi gukoresha imbunda. Cyane kirengeje imyaka 18. Ushaka kuba wahabwa na license arasha imbunda iramunaga. Rakayigira Rambo. Utura mu mazi. Shaka imbere ye. Yare. Rumena babu yaraturitsa. Oh. Highway. Yambere arayihaye. Vayo. Kumbe nayo bagize gutya. Yumvimo umura y'amaraso. No, go this side. Banabo hakuno. Burano za bati. Aya mazi ko yagabanutse. Hano babonane tindo. No kwideburi. Dufatiye umugozi w'iyi modoka. Rego twahambira no ku muryango. Ne turayina tukucana imodoka. Banabo baci hakuno. Cyafite ya mbwa muserebende yiwe. Burongo no gushaka buri cyo bava hano. Muzehe nawe acacumbagira. Shaka imwe yapfuye. Dad! Papa, Jamie! Inabaza hakuno ku muryango. Man, shingwa papa. Geze gutya. Behind the ramp and out of the water. Yes, mu nyuma yinuza. Arije kura buri cyo bafungura umuryango. Hook this up. Cyeriye kukizamura. Get out of here. Turabica umuntu yava hano. Bakira. Mutingito. Mutingito. Nyubako yacegeshwe. Barakura kuza ariko sinzi. Turore. Highway. Yaranje vayo na kabunda ke. Gasa ameze zara. Tina. Josh yakunu. Shaka irimo yagenda isenya ibintu byose. Get out of the water! Gasa mva mazi we. Anigarangije. Azamukira ku kigozi. Abanza la loading. Baya kaje yabura gato. Raka. Rangije. Yarashimuna ya Jamins. Fatisha umugozi hakuno ku muriro. Fatisha umugozi mu muriro. Manega bayo yitonze. Simbukira hano. Bano bose zavuye mu mazi. Manega yitonze. Shaka uko yakazamutse. Sabu pistol bw'umuriro. Ya polisi kumbita. Highway.
akamodoka aba gafite volte nyinshi bitishisha ku muriro, umuriro wanakwica urebye nabi. Tayari ntabikoze mwana, nangijana ku rundi muriro, tura batiri y'imodoka. Jira amazi. Josh mvushe umugabo n'umuhex apfe, akubwa amahirwe umuhex ni muzima. Yitonze. Tayari bagize gutya zare shaka ebyiri. Ese nta zindi zari nayo nibyo nibaza. Baza baca kuri cya kimodoka. Yafashe yamwe ni muserebende banze igihe hanze. Mugi wangiritse. Yara hanze. Hano namwe usanga abantu bashize. Nese nabivuze. Baza ngo wapfuye yapfuye. Ngo arije batabara, urumva? Uza muntu yikoraga muri alimentation yibone ibandi. Abona nibandi ko kurumva bahana urukundo. Turakora ikinonda. Start over. Gutangira za start over. Nta kindi wakora muri situation nk'iyi. Ibikorwa remezo hasi. Iki ni iki hasi. Ndebera. Umuji wose ariko. Ndege zinazo gutabara zarane ziratabara. Ndebera. Chibwe tata we. Hasigaye mugenzi bya bisiga byo kuzabara inkuru. Imana ishimwe nayo irarangiye. Ni 6 kwezi na 2 ku cyumweru. Yari the premiere for real. Hasta la vista. Oh, the shark has pretty teeth, dear.